Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza aho uherereye hirya no hino mu gihugu. Amahoro y'Imana abane nawe. Weekend imeze ite? Nizere ko imeze neza. Nubwo imeze neza ariko cyangwa itameze neza, hari abababaye kurushaho. Tuzanye inkuru y'akababaro, inkuru iteye agahinda, irababaje mu karere ka Burera mu murenge wa Gitovu, ni mu kagari ka Runoga. Rwose hari amakuru ababaje mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyira uwa kane z'ukwezi kwa gatanu 2024 ku isaha y'isaa saba nyine z'igicuku, inkangu yagwiriye inzu yo kwa Hakizimana Dieudonne w'imyaka 32. Umuryango w'abantu batanu bari baraye mu nzu ari bane kuko undi yari yaraye ahandi, bumvise inkangu ikubise bavuyemo bariruka ariko havamo batatu, umwe asigaramo witwa Utamuriza Aline w'imyaka 8. Uyu yakomeje gushakishwa munsi y'inkangu ariko biza kugorana, abaturage bari batabaye bamukuyemo saa 9:30 yamaze gupfa. Iyi nzu babagamo yari igikoni kuko inzu nini bari barimo kuyivugurura. Njye nitwa Jean Bosco Kabayisenga, ni inkuru y'akababaro nkuzaniye kubera ko rwose imvura ikomeje kugwa, ikomeje guteza ibibazo cyane ariko ku buryo bamwe mu baturage rwose bakomeje kugaragaza ko nta gikozwe rwose, ngo benshi bahashirira rwose kubera ko mu minsi ishize nibwo nagutangarije amakuru y'uko nyine hari abitabye Imana barenga 11. Aba rero n'abandi bamaze kwiyongera ku bari basanzwe baritabye Imana. Nyemerera mbanze nkuhe ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye kuko ndaza kukubwira ko no mu karere ka Ngororero ku munsi w'ejo n'ubundi hari uwitabye Imana, nawe imvura ariyo yabigizemo uruhare. Njyewe nitwa Jean Bosco Kabayisenga, reka nkwibutse ko iyi ari Iris Rwanda TV. Icyo usabwa no gukora subscribe tukajya tubana buri munsi, urakanda subscribe maze ufungure na notification kugira ngo igihe cyose dutambukije amakuru ube uwa mbere uyabonye. Rero reka ngusabe kubikora maze ukore like, share ndetse na comment, ujye uba uwa mbere ubonye amakuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Mu mvura yaraye igwa ijoro ryose, mu masaha y'isaa 9:30 rwose yanyereje umukingo wari ruguru y'inzu y'uwitwa Nkurikiyabazungu Jean Bosco. Uyu nawe nundi ni ukuvuga ngo hari yagwiriye yagwiriye nyine inzu y'uwitwa Hakizimana Dieudonne, wari ufite imyaka usanzwe ufite imyaka 32 kuko we yashoboye kuvamo, ariko Utamuriza Aline w'imyaka 8 ni umwana wabo, uyu nguyu akaba atabashije kuvamo. Ni ukuvuga mu muryango w'abantu 4 bari muri iyi nzu, byibuze 3 nibo barokotse maze umwe ahasiga ubuzima. Ni mu gihe n'ubundi muri ako karere ka Burera mu murenge wa Rungengabari rwose n'ubundi imvura naho yagwiriye inzu y'uwitwa Nkurikiyabazungu Jean Bosco wavutse mu 1984, ufite umuryango w'abana 6, maze uwo mukingo ukubita urukuta rw'icyumba cyarimo abana 3 gusa, ku bw'amahirwe bakurwamo ari bazima bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Mucaca, gusa byabagwiriye ariko nta wakomeretse. Abajyanwe kwa muganga ni Ishimwe Keisi w'imyaka 15, Niyigena Serine w'imyaka 9, Giraneza Isimbi Emma Derine w'imyaka 5. Hakaba hanapanzwe umuganda wo gukuraho uwo mukingo kugira ngo aba bakomeze kumera neza. Rero nk'uko bigaragara muri raporo rwose yatanzwe n'umurenge, umurenge ukaba watanze raporo ko mu murenge wa Gitovu mu karere ka Runoga hapfuye umuntu umwe mu gihe hakomeretse undi umwe, hakaba hasenyutse amazu 4, ibikorwa remezo birimo umuhanda uhuza Gitovu Kirambo n'umuhanda wa Gitenge Salamu. Ibi akaba ari ibikorwa remezo byangirijwe, ndetse hari ibikorwa by'ingenzi byakozwe ejo hashize mu micungire y'ibiza, harimo gutanga ubufasha bw'ibiringiti ku miryango yasenyewe n'ibiza, gusura ibikorwa remezo byangijwe n'ibiza harebwa uko byasanwa, gukora request zisabira ubufasha abasenyewe n'ibiza,
Ibikorwa by'ingenzi rero biteganyijwe uyu munsi muri ako karere ka Burera by'umwihariko ku mirenge iri kwibasirwa cyane, harimo igikorwa cy'umuganda no gusibura imihanda yaguyemo ibitengu ubu ikaba itari nyabagendwa, gutanga ubufasha bw'ibiringiti ku baturage basenyewe n'ibiza mu murenge wa Gahunga, kwimura abaturage batuye mu manegeka akabije, gukora request y'ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze bikenewe kuri iyo miryango icumbitse. Umurenge rero wa Gitovu wo ukaba ugaragaza ko amazu amaze kuba asenyuka harimo 18, harimo 3 yasenyutse burundu, izindi ngo 14 ni kandi andi mazu 18 yasenyutse urukuta rumwe. Uyu murenge watanze raporo ugaragaza ko ukomeje gukurikirana ko hari ahandi habaye ibibazo, akavuga ko nyine uyu murenge ukavuga ko nubona amakuru mashya nayo agomba kuba abimenyesha akarere. Iyi ni raporo iba nyine yakozwe n'umurenge, aho uyu murenge wa Gitovu ndetse n'indi mirenge itandukanye mu karere ka Burera ikomeje kugaragaza ibibazo bigiye bitandukanye. Aka karere ni kamwe mu turere rwose dukomeje kwibasirwa n'ibiza, kuko mu minsi 3 itambutse nibwo nagutangarije amakuru ubwo imvura yagwaga rwose ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2024, aribwo nagutangarije ko rwose abantu bari barimo barahura n'ibiza bikomeye, aho inka zagiye, imirima ihinzemo tungurusumu bikagenda. Ibyo byose nibyo naje kuba nkutangariza. Ikigaragara ko nuko kano karere n'ubundi gasanzwe kibasirwa n'ibiza, kuri iyi nshuro karimo karahurika cyane. Mu karere ka Ngororero inkangu yagwiriye inzu yica abana 2, ni ukuvuga ntabwo ari mu karere ka Burera gusa. Imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 3 Gicurasi 2024 yagwiriye igikuta kimwe cy'inzu maze gihitana abana 2 bavukana. Ubuyobozi bw'umurenge wa Ndaro mu karere ka Ngororero buvuga ko iyo nkangu yatewe n'imvura nyinshi yaguye guhera kuwa kane igeza kuwa gatanu mu rukerera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ndaro Kabayiza Charles avuga ko mu bahitanywe n'inkangu harimo Nyiransabimana Seraphine w'imyaka 18 y'amavuko na murumuna we Ingabire Marie Reine w'imyaka 9 y'amavuko. Kabayiza avuga ko iyo nkangu yasanze abo bana b'abakobwa bombi baryamye kuko hari saa 9 imanura igikuta cy'inzu bari barimo kibasanga mu buriri kibikubitaho maze bahita bitaba Imana. Gitifu Kabayiza avuga ko abo bana bahitanwe n'ibiza ari aba babyeyi bitwa Nyiramihigo Vedaste w'imyaka 53 y'amavuko na Nyirarugero Julienne w'imyaka 42 y'amavuko, bakaba basigaranye musaza wabo gusa. Umwana mukuru muri aba yigaga mu wa gatatu w'amashuri yisumbuye, undi akaba yigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Ubuyobozi bw'umurenge buvuga ko imihango yo gushyingura abanyakwigendera yabaye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu. Inzego zitandukanye z'akarere ka Ngororero zirimo ubuyobozi bw'akarere, ingabo, polisi ndetse na daso bakaba bari baje gufata mu mugongo umuryango wagize ibyago. Ngaye nguko hirya no hino hatandukanye mu gihugu, aho ni mu karere ka Burera no mu karere ka Ngororero tukubwiye amakuru, aho mu karere ka Ngororero ku munsi w'ejo nyine 2 bapfuye, mu gihe mu karere ka Burera umwe ari we wamenyekanye ko yapfuye, ariko abandi bakajyanwa kwa muganga, inzu zigasenyuka. Ikigaragara cyo kuri iyi nshuro ibi bihe nabyo biraza kuba bitoroha, kubera ko ukwezi kwa gatanu kuracyari kubisi, kandi Minema ndetse na Meteo Rwanda byatangaje ko abantu bakwiye kwitwararika kugeza byibuze ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Bivuze ngo turacyafite iminsi irenga 6 yo kuba duhangana n'ibiza bitoroshye cyane. Ni mu karere ka Burera no mu karere ka Ngororero, ariko kandi n'ibindi bice birimo rwose Rutsiro mu minsi ishize twaragutangarije, ndetse by'umwihariko nyine bigendanye n'uko hariya mu burengerazuba no mu majyaruguru ni bimwe mu bice biba bifite ubuhaname bukabije cyane, ku buryo nyine iyo imvura ibaye nyinshi rimwe na rimwe inkangu zitenguka maze zikagwa ku nzu z'abaturage, bamwe na bamwe bakahasiga ubuzima. Reka twebwe nka Iris Rwanda TV twifatanye n'ababuze ababo kubera iki kibazo, tubabwire ko bakwiye kugira iruhuka
bidashira, maze tubasabire umugisha ku Mana, ariko kandi n'abasigaye Imana ibakomeze. Wowe wasigaye amahoro, gerageza ukora ibishoboka byose, maze wirinde ko ibyabaye ku bandi nawe byakubaho. Wimuke ukomeze inzu yawe, wubake igisenge gikomeye, ariko kandi ushyireho na fondasiyo. Niba utuye ahantu hahanamye cyane, gerageza wimuke